Crown Paints eyure company nambe yemo eyokorose chirangi menseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi ekyo boyigo chire chichi brand ao ekyo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na boyigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati boyigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi aboyigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe terase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi, kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na makori kurasa muno abui manyerio kabana into Ikomi tukumanyega tiari abere gakwaniki wakorwa chi county bere chorogongo rwagusi nabo iko chi county chonse emerongene na isana na ibere Chinsa yaitu ya Kenya kabana incho wika omwario mujumbe w'ibunge ya West Mugirango Mosques TV ni mugaka ritukuri rero ni gara umurubiro ugusangiriria ibirengerero kurwase abamenyi b'ibunge yo une njere yemo yo kwimokia ibirengerero nabo yogotebiwa igoro yo korosi wa wechinsemo isato ase eserekari gusasiri chiko riense ya Kenya ensemo intangani neria wanjiro kogendera kwekigancha kiregia NCCDF gose National Government Constituencies Development Fund ensemo ya kabiri no korosi wa wekigancha kia senator ikimanyika inebura Senate Oversight Fund nabo igo ensemo ya gatatu no komento kwenengo gochiase kiganja kire kia bajumbe bechi county gosechi women rep ekiganja kemanyika inebura National Government Affirmative Action Fund NGAAF abamenyi be bunge ya West Mugirango bari basoke na kubatuka ebirengerero byabo nigo bateba buna mbuya ebiganje byo bitatu binyare ko babikogenderera iwekwe katika katiba yetu ili kwenda mbele tutajua kuwa katiba yetu imefungia hazina ya CDF ikae katika constituency zetu milele na milele ya imependekeza kuwa hiyo pesa ya wanawake wabunge wanawake wa county pia iwekwe katika katiba ya Kenya
kuwezesha county MPs wetu waweze kutekeleza wajibu wao wakishachaguliwa ni kutengeneza hazina inaitwa Senate Oversight Fund. Senate Oversight Fund. I think what I want to CDF is a good thing and it should be supported because we have seen what it is. We know only that every person every farm they don't catch go interfere. The Senate Oversight Fund introduced as an angel almost senator obeyed the cargo operate one annual. Obviously, I think the party best of your general. You get the office of almost senator, even in functional. Action. Affirmative action is a as a county and Nyamira. Inkoweka omukaso ngatiatika netimentwe nali kuchitokonye chakwatra nekyo mweshinekyo mochube batama bakorele bintaso bomo egala bana bakomereki bakonyeke. Checho nigo omoske Steve Mogaka aganire mu waziri w'ekipara n'obosombi mbensi ya Kenya omoske Davis Chirchir gotigana n'ekigancha kere kera gose Kenya Rural Roads Authority unenchera yamo yokorwa chinga kichinyororo ase chiserikali chechi county kwagacha chipara ase oboikirano. Ionya sukume mpaka mwisho kwa sababu tuliita CS wa Roads Mheshimiwa Chirchir na ni member yetu hapa Bomet. I want to ask you CS Chirchir, I want to ask you Your Excellency the President, tafadhali wachana na pesa za kera za kutengeneza na kukarabati barabara zetu za wakulima. Hizo pesa wachana nazo. Kama koti imefunga pesa 10 billion, nyinyi mko na budget nyingine, enda mfunge pesa zingine, lakini muachilie hizi za kera sikuje tutengeneze barabara ndio wananchi wawache kuumia. Kachinga ki embura enyinge egendrete kwene kiwa chinsemo imina isko jorogongo rwagusi nigo aboro kiwa beskuri oborosia icherio kutoka Suneka bunge ya Bonchari county ya Kisii wa uteti amakweri ye magega y'umwaga umutindi kobugoria ekirama yeskuru yo gentu kiatigira bagosomera isuko gwikira boni gari tukira rero uyo rigetie koboria ekirogo kyobomse ase wodiri abo Morenda Evans Sungura niga esoke na koira bokonyi bwae gocha ase eskuru echinga kya baiburi beskuru besokire na koboria abaraibe county ya Kisii wesoke na kubakonya nemo no kubagachira ebirasi ase eskuru yo Yetana enkoro Teresa ke Nyabaro ubwe eskuru yeiga ya Iterio primary nigo ekere ebirasi byaito byaire tu abana bari menga kiri mbra ya tu nyinge wano nigo twacha korera ebirasi ebinga muna byaguga abana baito barengeine nanga abakubonsi ngaitwa ego cha kutinde kama tanga twa ego twara mangi lakini Nyasaye agakore gentekia agaetia ondeta chieti gukwa tukaira ni Nyasaye mbia muno ekene kia mangana Nyasaye okore bikone abana baito bakarume Wana baibori twarangeri gutoche torigererie sukuru eyimune gwete twanyoriro maena sukuru ne gwete abaibori ntobugati ncherende toraru besa torosari gwe sukuru abaisimi wa baito tware ko basabano sipia semori motokonye mubwaterane moche mwensi muno yo minto sungura ikirega iga oto ororire sukuru eri abwaterana na abamu abo motoruseria abana baito gari ase esukuru eri nenkoro ekara tuaye rigere kirage tikerase etakeire korusigwa erosigu korunse ochigoro leta ngorokama support sura aspiring MCA Gomunda ward karena naititega gaitire na roche ama virasi bigwete ngaro lero tiangi chaiga ngabwate musangire golwa bobuli bali ba virasi bibya affected na ikira igana erore kene nga kene virasi binembi gwete mwatia atayo pina ikilagetie Chinsa chonsi so naendelea kanaje tulimba kuchasa ICD classes nanyora ICD classes yani nchi yopi so njengo tebie kwende serikali yetu muna Kisii County
eteme kurigereri Itirio primary okoba Itirio primary ne school town. Na tugutigana nayo rituko ria kabiri rero nigo muraibwensi ya Kenya muske Daktari William Samoei Ruto na agenderea itaro ya magendero imiye county ya Migori ase boigo agendera kurutota emirobiro ya magendero ase e county yo gukwana kurwanya tike imiye county yo ya Migori ane monokere acha kibwagachi bwa muhuru bei umuraibwensi nigo agenderere komotia abamirere bage siasa na kumuboria atigane osiba mutigane arakorera abakenya emirimo. Mimi nilikubaliana na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga baba. Tukasema ya kwamba hii siasa ambayo imegawanya Kenya miaka nyingi tunataka tuikomeshe. Tukomeshe ukabila, tukomeshe chuki, tukomeshe migawanyiko, tuungane ndio tuweze kujenga taifa hii kwa usawa. Watu wa Mihuru, mimi nawauliza, iko makosa wa Kenya wakiungana? Kuna makosa wa Kenya wakiungana? Kuna makosa tukikomesha ukabila? Kuna makosa tukikomesha chuki? Mimi nawaambia jameni, kwa mapenzi ya Mungu, mimi kama kiongozi wa taifa letu la Kenya, nitafanya kazi na Mheshimiwa Raila Odinga na wale wote wako tayari tuunganishe Kenya, tukomeshe ukabila, tukomeshe chuki na tukomeshe migawanyiko. Kenya iungane na tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Kwa vyovyote liwe liwalo, tunataka Kenya moja. Tuko pamoja jameni? Tuko pamoja? Na mimi nataka niwaeleze wale tunashindana na wao sijui wanafanya kazi gani. Saa wakati huu sio wakati wa siasa duni ya ukabila na chuki na migawanyiko. Wakati huu ni Habara ikorwa orogongorwa Rift Valley nigo besokire na kugikire egekore abwasiri tukuregoro muraibwensi ya Kenya abetega komochose kurutwa egekoro tochingaki argo kwanera abamenyi bense ya Yakura West e county yo ya Migori korangana na bara yabo nigo batebire kinege koro kibosoku na ondobwensi okoreta yo tabwati maskani asbona babori ubotukibwo imego koro na kumanyekana ningi kiagerete muraibwensi ko mochwa egekoro teke gwikarabani umonche murene nigo abakagero batatu ba kirubiara na nigo obotukiboa imebogendete kukorekana. Inafanyika kwa rais ni kama inafanyika kwa Wakenya wote, na tunataka kulani kama viongozi kwamba hatuwezi kukubali mambo kama yale ambayo tuliona jana. Hata kama mtu wako na mambo yake, badala ya kuja na rusi kiatu, hata afadhali asihudhurie mkutano wa rais, ajikalie kwake akae, badala ya kulete uchungu yake na kutaka kulete sasa hali ya taharuki katika taifa. So nataka tuseme kwamba sisi tunalani kitendo hiyo kabisa, na niliona jana hata viongozi wa sehemu ile waliongea vizuri, lakini baadaye wakati rais amechukua nafasi ya kuongea hiyo kitonde ikatokea na sisi tukastuka sana, na tukasema kwamba hatuwezi kuchukulia kwa urahisi mambo kama hayo, na mtu yoyote, Mkenya yoyote ako na uhuru ya kuweza kutembea na kuongea sehemu yoyote ya Kenya hii. Na kwa hivyo yale alifanyika jana huko Migori, sisi kama viongozi kutoka West Pokot tunalaani hiyo kitendo, na tunasema wale yule mwenye alihusika andakana ashikwe na apelekwe katika mahakama na afanyiwe akuwe charged. Nafikiri kitendo kama hicho kitachochea sana usalama wa nchi, kwa sababu kama rais anaweza fanywa kitendo kama hicho. Igo magega y'abanyanyimbo batano gosagano na goita guika gusiria obugima bwabo ensemo ya Boni Forest egotoka e county ya Lamu ekorebo na kimbukiro bwoba meyense ya Kenya na muno e county ya Lamu ningo mo bishop we ai kaniseria Anglican e diocese ya Kapsapet Bishop Paul Korir esokiri na kugikiri egekore kya saboririe abara igo serikali kobeka oburai oburendi bw'abananchi ase mustari obosio. I want to stand and say that we want to take the issue of security very seriously, and we want to appreciate the intelligence. We want to pray that the intelligence should be relayed as much as possible
for the security to respond. I know, with all due respect, I know His Excellency the President declared that we open the borders between Kenya and Somalia, but this is what we are. But if this is what we will experience, we want to appeal and pray that the same may be revisited, because we don't know why is it happening 3 months down the line. Why are we hearing a lot of sporadic attacks from the Al-Shabaab? We are concerned and we pray that this same spirit, God will help us. But let us say that there is need to revisit and see if there would be any challenges coming with the same declaration, then let it be revisited. So we send our condolences to the officers, to the families of the officers who lost their lives in Boni Forest. Kama kanisa tutaomba na tunasema Mungu aendelee kuwafariji watu wetu. It is something which is worrying, and we Ekero makweri chinga kichoko gongia aberiga kwene kiwa matukabwenge asina mbene ne yabasubati naboigo abanyaruka bagusiria amagima abo chinga kichiria bakogongia naboigo abande gusiria abana babo chinga kichiria babagongire nigo bono serikali gose wizara y'oburendi bwime ekorawa no muwaziri omoske adendware esokire na kugikirege kore kyasa tabiri nigo barachi gukora chinkwana echi serikali chechi county eri komanya chinchira naboigo bitambukiro barachi kwimuke eri gukora amakweri chinga kichoko gongia. Health is devolved, but we will not allow as a government, both the county government and the national government, where we have high maternal mortality rate in our country, where our mothers, our daughters, our women walk to hospitals and health facilities. And they are not patients, they are healthy, they are happy. They want to leave the facility when they are more happy carrying their newborn baby. Then we are told those mothers have died in those facilities plus their babies. The maternal mortality rate in some counties, health facilities, and I will talk to those governors. It is unacceptable, it is immoral, it is unconstitutional, and it can never happen in modern Kenya. Chitageka Ikomi na isano na isato igore Chinsa Ikomi chiabono morogo mwanche muri Getembe TV gwikiraga bunongo twikira muri Ekeonga Chinsa Ikomi asenchira yo bwenga omwere korendo gwikirano ne na Chinsa ibere nabo igo Chinsa inyecho butko bwarera no yo minto Harun Ototo nyankiri genda gutwara buri burobya asimbiro ya Getembe TV ko bwate nabo yongo nyeribuna Getembe TV nto bwate app yekerero ekumanyekane muna Getembe digital app agari aso kwenda app so go say Play Store unyare go download app yo na agwetere app yo ni gora nyare konyora emirobirionsi ya Getembe TV na boyo Getembe FM ase anene mono amangana maya na boyo emirobirionsi bye bye tumura tukore angi. Eduka y'obumo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide iri kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyenseriga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boyigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekarigori lyabantabati boyigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wekabunuragani gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwekirano tutarire rero eri bwenyorere abamanyi naboyigo enekenga enyumba yao
use asomenyete use chireche biasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero otumikite chirangi cha Crown Paints edukenyega ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo busongo eywerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amarietane neri kimisuko na eri kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nuga pesi ni nyagetaria